Eyo banange mwebale emirimu z'okuva obutonga dada nkobera tyobwaca bazinga bwaife bwanono nakula n'empisa kyo bw'obonana musa akumbu weise bantu gabula owokuna kobono waife eca bazinga omulala ono ziryamirye atalya nkoko buli lwasituka abayo yante kina mungu omusoga ng'oligali mwena mungu omusoga ng'oligali muga mungu omusoga ng'oligali banange leero lwaisanu leero lwakina ze leero kangunwe leero katubirye kubanga baba asiima banange baba tweta icabazingo wenono banange zena nandese Nezatina baby tujja nokuyamba kubanaife bana abaliko omukosefu muli balongoseza amaka tubalira obuliri amaina kandisitize Uganda ife wakukuma bisa eri abakulembeze nako basiima balina nga tuli kutambula katwala buliri tubawa sabuuni tubawa ebyokozesa naddala abaliko mutole mwengaito buli yingira mwina zosimula kwenda kubona tata atenda kuja kuona ngazira twenda kuongera muno mwina ira osura wayo sura naye mwana sura naye ai bana ai pessoa dá para beijar o chão do eu faz o gotomi ati amulete mufaliso mutono tuleetera obwaine wale ingira mule Eric Monda mule omuzira ingira Glorious mwalibye Mwide kama aba Glorious Concerned Citizen kino ekibiina kya bwegaisi ekibiina ekiteekiranya nakutukubisibwa mu maiso ekibiina kino tuyidye okukyala mu kifo kino nga tuyidye okukola general cleaning nga tulina ow'ekitiibwa tukulembeiremu mu kifo kino twagaine ebintu bingi ebyendawulo ebeere challenging. For example, twagaine dada waife ngazira Wataluba twasalawo nga timu bwe tutambwire okumugulira omufaliso ti wano wonka amaka manene era sawa dino tujja kujja twidabalaga nga omufaliso guleetaibwa ng'era tugwaze tweyanziza ino. This is Glorious Concerned Citizen ni mama minister webyo ebyobulambuzi ebusoga ife abandi baida kubebabuza ati abo ni bani
batweta ba Glorious Concerned Citizen otaikanya na kumuntu kubisibwa maiso mu office ya jabalimu. Lero lesson yetuli nti bana ife banje abali n'obulemu aya tibambibwa ayiwe ni mama Rebecca altwala kati tufu nkino tulina okikola tweyanzize ino tweyanzire irala ebyo kutenduka nga the Glorious Concerned Citizen mukama abawo mukisa bana tweyanziza ino ndoza gano maka gakuna yes balikere ningo okuvere ayi wano twagenda okusomozebwa nti twaide n'amasuka amayaka ayi bana ife batuuse muno bamala okutereza enumba ng'emijibu ine bali kusala enkumu ayi baluka nti mutukobye okwaza emifaliso ayi muno muzira buliri so nendo kwebaza batabande ba mama Kadaga bano nti batuwaire sente kajja tugulemu emifaliso era tugireete andi gwe tube tutume jo tulete emifaliso ayi bawala bako bakutereze oyo ni nalulungi ebyobulambuzi okuva ebukooli ayayidi eno mukama abawe omukisa yogera ogabirira ebale kwida katonda ebale bakozesa Mzee yoli ulirota kati. Ni ulira isanwino. Isanwiye. Bisago kizabu. nife batabanego baganda bo baliwo kuletera omu erwanisa embere obutawedagana kitiibwa kuleteire okutenduka obulungi wano olw'okuba embeera gye twagainaawo ebeere tetusanusa tulese muyaka Obuyumba. ba mama baife okubatoola mu mbeera gye babaire bali mu ng'ey'okusula wansi nga kino kye tusazeewo nti twagaine mama era tuli twayongera okwira ebyebwiko tubaweera amasuuka era tukayongera oba mulikola kabyodeni kubirese wano ku kyalo ky'Erubu erifa abantu abaliko obulemu nsaba Katonda oyo ayongera okola ebikulu ebinene eby'amaani naddala ino ku lwa maama waife oyo yaidye okutufumbira abe nga atufumbira obwire n'omusana obutakoowa ife abantu abaliko obulemu tulina obwetaavu bungi ino naddala ife bamaama nga tuliko obulemu ate nga tuzaala abaana era nga balina obulemu buli mwana yena oba buli musaada yena oba buli mukazi yena ng'aliko obulemu azaalibwa mukazi mu mirimu gy'okola mu bwakyabazinga ng'otwaireko okutufumbira obwire n'omusana emmere twalya tusaba nti maama yongerayo ka pakeji nga kaifa abantu abaliko obulemu mu bwakyabazinga kumpi buli mu disitulikiti kubanga kitugema ku twena buli mu disitulikiti mulimu abantu abaliko obulemu mu kiketezo kino ekyebusoika kusiima tuli basiimu ku lwa maama waife okwenda ekyalo kino okwenda ekifo kino okwenda abantu abaliko obulemu tumukubire ku mubwala nebaza maama abasoboire mwena okulembera tiimu eidye wano gera omwana bwaluma n'abazuzula muwogo bazuzula emnyama bazuzula ki asulusa ali wano ni bamambani na baife bagala baife
betweta tuide abawulira gano tubakubire ku mubwala. Olusoga oluwangu baana lulungi babusoga batuuse wano mu kifo kino bananga obwala olunaku olwaleero olwa maama waife Kadaga agiire ng'abaniife mwidukira covid bwe yali wano ng'ekibiina kino kiri kudaguza emyaka 27 maama ng'akaali sipiika ne yali omugeni omukulu mu kifo kino. Era twongera okusiima maama teyakoma ku ekyo yajja niife mu mitima gye yeeyama yakoba nti tijja kubaleka mu bulungi ni mu bubi tujja kuba walala oti lwigi lwaki. Amina. Maama oyo yasobola okukola kinene ino mu covid okusobola okuwanirira abantu abaliko obulemu era ndowooza mwakibona tutwala okusiima nti maama yeebala era omutonzi akendeze kujja ife amwongere. Weenaawo twasiima kuba yabona bulungi nga waire titubona aye tulina abaana abakola ki ababona ate era basobola okusoma yatuga amasola era amayumba agaaliwo ku mulembe ogwo buli numba eri kuki beera nawe genda obwalo bw'amaani. Ntwala okwanduza lipooti egyaba mu bufunze ekifo kino oba ekibiina kino myaka egyewala nga twenda nti bwe tufa amaiso bangi baali balowooza nti bw'oba ofiire amaiso tokalowooza bulungi ezira kyosobola kukola aye twajja okwezuula nga tujja tuyambibwaku n'abakugu nti omuntu alina sensi 5 aye sensi yavuga ku ndala yaki y'amaiso ekitegeeza sensi eina donamu nga tulina okuba walala okukozesa sensi edo tuvuganye sensi 5 omutonzi yabazibwe. Era weenaawo kyetwasookera kuno okumanisa nti omuzibe afumbirwa. Era omuzibe oba omuntu aliko obulemu ye n'abaniira avunga azira bw'alinayo. Twajja okwezuula nga tuli ba mugaso eri abantu ng'ate bazira ku bulemu kuba abaana betuzaala aba batuwala kabiri bazira ku bulemu. Tutyo bwe twali aye tugiire nga tweyongera ku banaife bangi abali ku obulemu obw'amaiso ni mikwano gyaife nga bwe mbakubye nti nze ndi baba wa Mayuge abakweni baife kiriwo olw'amawanga amagaite amawanga amaki ekifo kino kyemererawo tikisosola idiini tikisosola iwanga tikisosola kwegamba byabufuzi ekifo kino kyaniriza buli ki era kyevu wabona nti oyagana amayumba ke galiko Olugarabu wayagana gandi kagazira kuki ekitegeeza nti ow'ekisa yena awulira mule nga era weenaawo nikakasa nti buli atuuse wano aidi alikwira yena emikisa egy'amaani. Ebijjanga bitusoomooza wano abaana bwe tuba nabo tubazaala aye amaani agasobola okutuusa abaana abo mu kubasomesa abaana abo mu kubateekateeka okuba nga bamuwendo era bawulira obulamu bwabwe nga bulungi bambi ekintu ekyo obunafu obwo tulinabwo titusobole were nga tugadyegadyeku. Era ku ekyo mu baana be tulinabo tulina abaana abaliko obulemu abaana abo nga tibabona abaana abo mulimu abatoogera aye twebaze omutonzi nti yatuwa kuba kiri kirabo. Weenaawo obusobozi obw'okusomesa abaana abo kikaali kizibu gye tuli kuba amasomero ag'abaana abo nga bamuzibe gaali expensive ino ga beeyi nene. N'olwekyo era bwe twongera okusabira nti ekintu ekyo kuba omuntu omulungi mu iwanga alina okuba n'ebintu bibiri. Okusooka alina okuba ng'ali mu idiini, ekyokusatu ategeera ebyobuwanga bwe, ekyokuna alina okuba ke yasoma, ekyokusatu. Ekyo tukirwanirira wano okuba naye tuba n'abaana bavugera badifuna batya obitootya tufunye omukisa nire tujakira kuba maama minisita ali gano bababa baife bali gano ekyo bana tekiwaire ekyo maawo tigenda bwala balikobera kituufu maama yali gano mu biseera bya covid lazira naliwo yabakola ku bulungi yabalabirira oluguudo olwali tubitikamu yalukola wewawa eri agamotoka agazita agabita kuno agalwonoine webali kutwenda webali nakutuga bakwini balungi kuba bagala bange abo
baida baaluutako abantu bano baagandika embaluwa nga bali kusaba oido bakyalireku bagibisa mu oborati yagituusa yendi n'abakuba nti mube bagumu ebintu bidakutandika okuyida yemuli abantu bange abeeru bukyembasaba nenda bulunaku bulukya mwongere okusabira mukaire waife obwekitiibwa ekisengedde maama waife Kadaga era ye muwuliranga amwogerako obubi oyo mumubuuleranga irala timugananga nakumalayo ekigambo nga mubukaabukira kuba maama oyo natulese mu busoga buno naidi obusoga butambula naidi abantu beerubu bwe bali naidi yetusula era nenda okusiima mukama wange Kyabazinga banange Kyabazinga dozi twali naye ido twabayi naye yabalamusa yakuba ati tulamukiza abantu baife abeerubu Katonda oyo mbasabira wa mirembe myerere nakuba nti buno obwaluba bwentya ime kuna mulonde eno bwongere okubafuwa ku obwibuka bubage enkabi mukole nga byemukola nga byona bitereera eri ayogere kabasare webanga yo omwana asomye yena nze amaka gange gali gano kyando kwisomerawo yendi kaso omwana aba asomye muntumire bano bagundi baimwe baide yendi nze ntusobole okwiduza mu fombu eyo abana Kyabazinga afunvuwe. Haleluya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yesu yebazibwe. Amin. Abyaibo. Mugamba muta. Akodeyo. Koizeno. Habari za hapa. Mungu amaikaje. Nawapenda sana. Yeah. Banange ndi Mombeda tutambula nabo ekibiina kyabwe bakyeta Glorious Concerned Citizen ekibiina ekyabawanguzi aye nga bafaayo ku muntu wa bulidde kweya kuyoyayoya ndikubona abaniriire wano kubasala nkumu kutereza numba kwalabuliri oli kubona oleba mwalire mbona akazigo ombwaine sonogana amaka gafunye Riza Apieno okuva eri Baba Kyabazinga bana abalamwisa ino abenda ino Maama Kadaga abalamwisa era olwaido twabaire ku mukolo yakoba ati tiimu eri kuwunancho kujawa lubu tuli mu biseera bya Yidi wetwabeire mu kusiibulula mikwano gyaife abatake nga baidde eri Baba Kyabazinga okusiibulula abasiraamu. Baba Kyabazinga yakoba ati abantu banga batasoboire kuyidda kusiibulukira wano abali ku obulemu ku maiso abeeruubu mutwale Yidi yaabwe mukole ki so chairman yali yatuwa amaina abantu aina baasa yesente ate buli omu aina baasa yesente yekyamache oigulawo ng'olika edindi disinga kwedani edamu so bana nenze kubakobera nti eyo biriwo abaana betambwire nabo ebintu byemulukuno wange ebyoboira nga muli kuwulira life nabatuteiremu so mudaba tweba abawala banaabwe bana muno n'amandazi game bajja kuwa banaabwe wale mato nga bato abantu lwakubanga ku isomero eyo ebintu ebikubitamu abalenzi bano bakusekerera byakusina ate ng'ozira oluisi sente digula ki mandazi so ebigambo byakola ki byakusobera bana mugumire ku isomero nenda muwaye ni banaimwe mubakobera ebizibu ebindi bye mulina mubiwandiike tuyidde abikolako enzo obakobera nti Maama Kadaga yafuba ino yatukoba nti mu bintu byona bye mulikola ndikwenda mujeeruubu bana eno luubu kamuli yakubiri ku Maama Kadaga
Ebusoga wano ni banange bendidye nabo abasinga babere tibayidde nti Ebusoga tulina ekyalo ky'abamuzibe tinekyo ng'abantu bayidde ati Mbusoga tuli mu buli abalema n'abatambula nga tibayidde nti waliwo ekyalo ekiri special banayimwe ab'amawulire ekyalo kino eky'abamuzibe kyatandika 1939 bakyerabire ekyalo kino n'okwalinga ng'ebitongole ebidandaba bamuzibe kale nga buli woba ng'oli muzibe muyidda kyova obona namuyisa mu nnimi eddendawulo kubanga ennimi edisinga diriwo wano buli yalwalanga mongoota mulwaire wa maiso ng'ayidda wano wabangawo ekitongole ekikola ki ekibayiddandaba ekyalo kino mu bumpimpi wekifuuka ekyalo ky'abamuzibe abayina bebe n'obuyambi bwobona nga benda okuyamba bamuzibe babasindikanga eno era abantu bano baali babawaako ettaka aye ekirungi ekiriwo nti bamuzibe bazaalanga abaana ababona abaana boona baayala so ife omukwano gwaife bana gwava 1939 so muli baawo bayira ate nendo bakobera banaife betubise nabo nti maama Kadaga nimubakulembeze Mbusoga nga tiba wano neyasooka okwidda ku kyalo kuno neyasooka okwidda eno yaba wasola yasooka okwidda eno yaleeta abazimba amayumba yayidda eno yakola oluguudo wetwali mu covid yakati emmere muli gigaba ayi gye ntwala eruuba erina okubaawo ono twalinaye wuuyaawo muno idukira ng'oyawulemero gye tupaakinze eno mulimu omutyere kawunga bidandaali sabuuni mulimu ebirungo byota mu nyama mwabaamu omuunu mwabaamu n'ebindi ebirimu so buli omu kyajja ofuna kyajja nakyeka abulaku ekintu eki gyagula naana butungulu nyama muntegeire abatalya nyama ngege nenze okukoba ku kintu ekindi chairman kyayo nti mu nsonga eby'obulambuzi ensonga eby'obulambuzi daisano aye woba olina isano nife abalina okuleeta isano yemuli mwena mwafuna ki bano omunaku tawamunaku mwina isano aye iwe alinaku akatono bw'oleeta n'owamwino katonda akola ki akwongera so mubeire nga wano olwisi oti okunigagana abembi bananembera kuli abembi ab'Ebusoga bombona tubaleesi bana tuyina abembi tuyinawo Busoga tuyidda kwongera ogemagana n'emwe abaana abenda ebyokusoma omukulu nga bwakobye mwidda mutwaliranga amayi naye oba n'omwana ng'amaze okusoma digiri bana enamba yange omukulu alinayo mwidda kunkoberanga omwana ng'amaze okusoma digiri oba diploma twogeni maama Kadaga mufuna emirimu gidda kuboneka ekyokubiri nenza okubakobera nti chairman akobye yeetaaga pikipiki bwe twabeire bunole bunanumba President Museveni yawaire chief ow'ebunanumba bunole bunanumba epikipiki ndi kyobera oli kwogeraku nti ekyalo kino ndikwenda kifuuka ekyobulambuzi nti abantu batandiika okwidda eno nga bayidda olw'obulungi bwaimwe n'omukwano gwaimwe n'emyaka gye mumaze egyeira era ndikwenda muwandiika ebyafaayo mulina secretary mulungi eno awandiisa handwriting wano enirira etya so muwandiika ebyafaayo ebyekifo kino bana tuyidde afuna abantu baife mu tourism babazimbire n'ofiisi abantu bayidenga nga baidde okufuna ebyafaayo byaimwe mufunamu akasente ezirawo ojja kwagaana bamuzibe mu Uganda muno olutakungaidyewa luubu bana abantu n'abaliko obulemu abandi baidde babeegere muli organized munirira muboneka bulungi mwiniraavu muli bamuzibe ye mujja mwalima eziramu konzifu wano buli omu ali kweyitama so chairman webale kuma kino kyetuyidyeku n'ekyalo ekyabamuzibe oba abaliko obukosefu ku maiso ekyalo kino bamuzibe batandika baleeta 1939 ekyalo kino kya byafaayo ekyalo kino kya byabulambuzi bana abantu baife abali wano baswika mu 15 abantu baife abali wano mubabwaine ise ife yasimye tubaleetere ku idi abaana baife bakwini banalulungi mubabwaine nga babawa obundazi obugaati obwokozesa munaku diredda ife ng'otegwike
mu bwoine ba maama abaana balongoisa amayumba ag'abantu agabaige twagaine nga timayondo bulungi kubanga tebabona babokeize engoye mu bwoine tubaire ne banaife bana bitone nga balikola emirimu egitali mitono mu bwoine otairewo embeera ng'ekyuse nenda okwebaza maama Kadaga nti buli baasa gye mubwoine nga ngaba naye agimpeire buli omu afune sente digula kira 2 ed'ennyama kira 3 ed'ennyama nenda obakobera nti ekyalo kino kitukyuse era nenda okubiriza abantu babenga n'ebiseera bayidde bayambe ku banaabwe bana Katonda wakuwa amaiso n'ebigere n'engalo oyamba ngazira ku ekindi Katonda bwakuwanga isano oletera ngazira isano yena yakola ki yafuna muku twidye nontino olusooka tino olusembayo muulye maama Kadaga yabakolera enguudo nga wakamuli yaida kuno mu covid abantu baliranga emmere bano ne yabaletera yaida kuno buli numba sola de mboine ku mabaati kungulu kuno ediriku maama Kadaga ne yadibawa omukaire Kadaga abasomeseiza abaana so nga ife President Museveni we yagulira chief ole pichipichi era tuida kwira mutwogere naye bakwe bali kwenda boda tuidagireta mu gwokutaano nga twidi okwaniveiringa wano wetuli so nendo okubebaza nti mwe baletambula nifo lugendo luno abantu bano bakyusa obulamu bwabwe abaana mbabwine balire ebyokulya abantu ebyokunwa abawala bafuna paadi abana ife ba mama buli omu buli family eyabamuzibe eri kunefunye abaana baabwe abasinga babaire ku masomero so tukolaga ndi ba mama ne ba baba nendo okubebaza nti mwongere okubiriza abantu baide kuno bakyale kyamani mubwine bana abantu mbalete wano waliwo omukisa wano luubu ekyalo kyabamuzibe tukizira mu Uganda tuzira mu Uganda muno kyalo nga kiri kubabulemu bonka ni wano wonka we tulina ewa ifene mongote yagema abantu babaidandabiranga wano NGA yasooka erabira abantu abali ko bukosefu ku maiso wano yasookera so baali wano babaawo olwamala abandi bajja kyendawulo ekiriwo nti abantu abali wano abayina bamuzibe abali wano bava Kenya bava Kongo bava eretoro abava ankole abava eteso abava kyoli bomona bali wano kyova omona nti buli lulimi balwidi so nendo okubebaza nti abantu baidye babwoinewo so kyetusigaiza mperano n'okubona ntugemera walala amayumba gano ebitongole binakyewa byazimba fena twenda kubona nga tubaterawo office eya tourism information ti omuntu wabaidye okusoma ebyafaayo taidera kyendaze ku wano tiwantu walinga bya bulambuzi bindi betu betujanga mbujje mukibwoine nti wana at least tuina eitu lyetukoze eki lyetulesi buli anaidanga wana ina okuida neitu yabaletera kubona bafuna isano so nendo okubebaza ino mwena Katonda abampere nkabi abaidi olwaleero obulamu bwaimwe bukyuke mmwe bale ino kano omulenzi omutini era sobola okunonya gyewekoze ku kalonde defensi omusalera sabiku umusongada ebintu byonga bibowa mulenzi we ebiseera byomala mukono nyembo mazima oyo ninza singa okukwenda ku kalo kano omulenzi omutini era sobola okunonya gyewekweze ku kalonde defensi omusande nasabiku umusonga ddala obubuza tapenensi nowunize viva nkangedo omugongo atezera olwizinkangamu nkanda gobukambwe bwerumya ekimale ndina obwongo terikubona bwetukuba ndina embogo izayewayo okukumala ekyebyo
kubanga muti bwemwenda kubanga muti wakali kubanga muti aniya kubanga muti omwego gwalina gwona gwandawulo nenge gyoyeyo nakikuba igamanironda kukumisi kyamanironda kukumisi misa yepingira kyamamwidi ayenga mukalemu mwidi nakuwakuka bembe nakuba kinyemu ayenga muka balina kadansi amisa atali kutyamu ayenga kulya kalokayowa isakidi wanange mukalemu mwidi ayenga kwadimu mukunuka kibanga kirunjo kumana yokwira niwo batosula luba waikiriza nga linienzalwa abawonembodi muwoba ebizibu nyowaiko gikasabala wadikuda so simanisa nebyo byotunda tiwanerero mukyali waliwo edduuka ery'omuseba abo abenda omuseba baboneka abagenda bapinga tosobola bona kubatuuza omuzikonda museba kwemuswaza n'olulimi lwaife lwaludibya otokoka lwabale bagwira tutosubira tokubayene tokitamutwala bulana wensi eno otakugaluwa kuvana bandi abekweka nambala ensofuzo bale butekwera olusoga obukala obwamaanyi nibwakuma nti kwekayo enkwira yeyeyeyeyeyeso webatesa abandi lukumola olusoga eye sokotoleeku sokoto Put up.